Кәлима тәйиба 26. Анас бин Малик радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Мен бир туғандарым менен жолугууну жакшы көрөм» дегенде, сахабалар: «Биз сенин бир туғандарың эмеспизби?» дешти. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Силер менин шеригимсиңер, а менин бир туғандарым мени көрбөй туруп мага ишенгендер» деди. Анас бин Малик радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Мен бир туғандарым менен жолугууну жакшы көрөм» дегенде, сахабалар: «Биз сенин бир туғандарың эмеспизби?» дешти. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Силер менин шеригимсиңер, а менин бир туғандарым мени көрбөй туруп мага ишенгендер» деди. Анас бин Малик радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Мен бир туғандарым менен жолугууну жакшы көрөм» дегенде, сахабалар: «Биз сенин бир туғандарың эмеспизби?» дешти. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Силер менин шеригимсиңер, а менин бир туғандарым мени көрбөй туруп мага ишенгендер» деди. Ахмадтын муснады.